Srpska voditeljka Olivera Jovićević neko je ko retko govori o privatnom životu, pa je samim tim bilo nepoznato kroz kakvu privatnu dramu je prošla za svega 2 godine. Naime, voditeljka RTS-a 2016. godine izgubila je oca, a godinu dana kasnije poginuo joj suprug. Kako kaže, još uvek se nije oporavila. Moja porodica i ja prošli smo kroz tešku 2016. i 2017. godinu. Gubitak oca teško sam podnijela i još se nisam oporavila, kaže Olja. Na pitanje kako se njena ćerka Dunja, 19 godina starosti, suočila sa smrću oca, Olivera nije željela mnogo da objašnjava. Međutim, Olja kaže da je od nesrećnog događaja, kada je u saobraćajnoj nesreći poginuo njen suprug, a Dunjin otac još više nasreo na ćerki. Ja sam joj i otac i majka, morat ću da vodim i muške razgovore sa njenim momcima, kaže Olivera, kojoj se život nakon svega mnogo promenio. Otkriješ koliko je tvoj dotadašnji život bio idealan, ma koliko mu mana nalazio. Počinješ da ceniš svaki dan i svaki čas proveden uz porodicu i najbliže, kao da je posljednji, objasnila je. Na pitanje kako danas gleda na ljubav Olje, ona je citirala: kao po onoj Dučićevoj, sve što ljubimo stvorili smo sami. Za ljubav moraš biti spreman i otvoren, rekla je voditeljka. Ipak, na pitanje da li trenutno ima partnera, Olja je rekla: u prošlosti sam toliko puta bila voljena i voljela sam da sam zaista imala sreće za ceo život.